اول ده از کوره حزنیمه حزنی کوره علیه علی کوره عمره عمر کوره درموه درمو کوره شروه شرو کوره کندوه کندو کوره میزه میزه کوره رشوه رشو کوره سلوه سلو کوره عیدکیه بافکیه ما جوار از این خندقی یا حفت بافه وان خندق یا هنه ve gal şimdi çen bafene diyeceksin mala kallo mala verde jiyan kiriye ve emid verde buna misafir olarak Bi havînan apê sevriyê heftê salî goh dide vî dengî. Ji Almanyayê tê û çend meha li Êlihê di otêlê de dimîne û bi rojane saxtiya gund dike û bi payîzê re şûn vediçe Almanyayê.
ew ku li ser rûyê erdê çandiniyê cara ewil li van deran dest pê kiriye. Genim, mîsk, nok li van deran hatiye avêtin. Civak hêjî debara xwe bi wî awayî dike. وەکی ku arkeolog û etnolog lêkolînvanên civakî dîrokzan ku lêkolîn kirine îro hinek agadarî hindek dokument di dest me de hene ku li eskîfê bêtirî sêzde serek eşîrên êzidiya jiyan kirine. Navê wana jî hene belê ji ber ku îro wext ew qasî pirtin e nikarim vêge hemiye bînim ser ziman lê belê em dikarin vê jî bêjin ku hîn di sed sala nozdan de û ya bîstan de jî di nava şkeftên eskîfê bi xwe jî êzdî malbatên êzdî têde jiyan kirine. Ango şopê wan şûnwarên êzidiya li eskîfê ne. Eskîf ciyekî pir tarîxî ye bi hezar salan bi sed salan tarîxeke Kûr ya Kurd û Kurdistanê ya wê heremê ye metirsî pir mezin e ne li ser gundê êzdiya tenê her wiha li ser dîroka vê herêmê bi giştî ku hemû bi vê projê ya bendavê dibin avê de bimînin û ji bo hertim Lê bi payîza derengî ra jî tên û bi destûra wan gundên êzdiyan yên ku yek du êzdî lê hafiza civakê da cihekî giran digire. Derbarê wan da dengbêjan gelek stran çêkirine û gelek çîrok û mesele jî tên gotin. Lê mixabin ji ber ku derfetê lêkolîneke berfireh tune û qedexeye hêj hin bûyerên dema her du serekên êzdiyan tevlî hev dibe. ليلة شيرو كولي وبحاوا واري مكتم دبر كوشري ما مديال شونا واري مدا آلينا أغدنا وفيرا Wêjeya devkî li vê heremê gelekî xurte. Dengbêj û çîrokbêjên wek Siloyê Qoro û Sivê Beso, Hesinê Çeto, Elî û Mecidê Mamet, Xelîlê Berfê û Sedên Din, destan û serpêhatiyên serekê Cumeta Êzdiyan gîhandine roja me ya îrohîn. Lêhengên wek
شیخ میرزای آنقوسی، میرزیک زازا، کلش چلو، علی گلهو، گشهم گیرو، اگان میرو، مچوی شیخ ایسا به عقیدین خو لوی هرمه باش دین زانین. میزکی زازا دبی هنگی الردواني بوه حساب جبو آل جزيري بوه الكلار ميلي بوه الكلار ميلي قنده كر حالده شرخ وستيه جي و هاتيه سر ردواني دا قرتيه شر كرنا يعني دبي سي شوسي روجا من نديتيه دبي آشي ردواني آشي بناريني آشي بندري قوتيه خودي قريب آب و خونيه قريانه يعني خون كتيه ناو آب açem هنگی شور و مرتال بونه شر کرنه عقیدی وان به کلشه چلو بوه گیش همه گیرو بوه ایگانه میرو بوه پیچه مالا شه عیسای بوه عقید گله بونه عثمانی جردو بوه اتوان زانم کشیش بنه کشیش بنه زان به تاریخ میزکی زازا به هنگی کشه رشدی بوه الانجیلا خورهنتیه لهویا خبرایی بونه گوتیم کنگی یعنی هنه شر دبیر گاوجوارا گوتی هیچ چون است سهل ده روزه که وقتی خوندی خودی گراویل گوری مزنش مرا گوتی اما چونه شر خودی دنگ بیجین گام بدیتن علی محمد بو حسن چتو بو دنگ بیجی ازدیاو بو یک جی گوندی گار به سلمان هبو اسوه بسو هبو افر سه دنگ بیج بو شیخ میرزا آنقوسی دوره عثمانی ده بر چه دکن و دخون و رب علم جی جت رحمه ama Merdineci bağlı nisebini mezre heye bir gurya heye رشكوطة حنة مالباطة رشكوطة يعني عشيرة رشكوطة وجبشيرية قال شقيدم و سينكي هنا وعلكي هنا وانا جي علكي هنا هيلو 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 شمر بني دنگ بیجی نمر قرابت خاچوجی لوی هرمیه جگندی توپیه لهرمه بویه شاهد و دنگ بویران شمد قفلي طولا والماتي كور وانا خيام دانيال كان يا بادر شيلا سرابي
شغمني فليتي قطو يعني ناو دنجيوي هوية حياة فيجاجي هاتية فليت ودونمي شرك تشدبه او عتمانكا حس شركي دكن دوي شريده فليتي كشتن tabi gerevete xaço ve kilamel ser dibêje. Hîna jî ew kilam dewam dike hêjî heye. دنيا دنيا بادر شيلا سرابي نبي دي قدو قلو قردي سوا الخراب يو شغمني زفت بجی، زور بجی، زحمت بجی بلا ریاوه وان گندان که اف گند